دما خوش ببینرین هجا ایرو هشت تباخ 2023 روشان روشا سیشمی بویر و گشتنی هری سرکو هری بالکش یل لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه جهانی ده شواره پیشکش بکن. ولی جاری کردن دما خوش ببینرین هجا لنوا آفریقایی تبگره که زیده یا دیپلماسی هیم لعالیه که لیدرین اقواسی پلانین خوین داویه دکن او لعالیه دنجیم جاف لولاتین روش آوین کاویش بو نیجره چه بکن دوی چارچوبه ده هری داویه جیگرا وزیرین کاری دروه یا دولت نیگبون امریکا یه ویکتوریا سردانا نیجره کر ویکتوریا لنیجره به لیدرین جون تایره رونشت لده انجام رونشتن آوانده تشتک در نکد. جیگرا وزیر کار دروه یا دولتین یکبوین امریکا ویکتوریا نولاند بنونرین پای بلند این روبریا جونتا لشکریا لنیجیر رهف دیتن کر. ها دیار کرن که سروک سررکانی موسا سالاو بارمو و سی روبرین پای بلند این روبریا دربیه پشتاری جوینه بون. Et voir comment est-ce que nous pouvons encore renforcer davantage nos relations dans l'avenir. نولاندا دیپلماتیکا پایبلنزا امریکایی یاج روزنامه‌وان را گوت جوین گلک وکری و جارنانجی دشوار بو. ده هفدیدن ده پیشکتن نهیسانه. روبریا جونتای ده درباری کو دخوازه چاوا پیش بکوده خودی فکر که پر ثابته و او یک به دستورا بنگهین آنی جیره را نلهوه. نولاند ده هفدیدن ده دیار کرد که نیجیر لبر ادعاین که روسیا جکوما چتین واگنر آلیکاری خستیا نیجیر هشیاری دا او گوت. ین کلور سری لویر بازیدانه خطرین لسر سروریا خو باشتزانن. نولان دیار گر که بسر کماری گرتی محمد بازوم و لیدر ریوبریا دربیه عبدالرحمن تیانی را هفدیتن پیک نعانیه. Take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. هروها آکواس جی آمدکارین پیکانینا جوینه کدن لپایتختا نیجریه آبوجا دکن. دوین آف بریده شویدن جنطایا لشکری آبوریناس علی مهامان لامینه زعیم وکه سروک وزیر نو ارکدار کر. علی مهامان بسالانه دی کبینه سروکوماری بری مامادوا تانجا که 1010 به دربه لشکری جی ارک هاتبو درخستن وزیر آبوری و دارایی بو. لگوری نوچین ده چاپمنیا نیجیری ده جهد گرن هری داوی لبنکا افریقیه یا لجده وکی آبوری ناس کارد کرد. لولات افریقیا روجاوا نیجری 26 تیرمه ارتشی به دربه که دسلاتیا ولات به دست خست. جنرال عبدالرحمن تیانی بو سروک نوی ولات و سازین دستوری بطال کرد. یکی تیا آبوریا روجاوای افریقیا آکواز هشیاری دا که جونتا لشکری که اگر سروکومار بازوم نیه بردان و لعرکا خو و نگره او دستوردانا لشکری جی دناو ده گلک تدبیران بگرن. اسرائیل همبری ایدشکیا حزب الله کو تی پایین پیک ورد نوا تفجیر دیا ده و چارچوبه ده لنوا اسرائیلش و فلسطینی اگر یا ایدشکیا به مشکان تکرن هری داویه جی سر ارکانی ارتش اسرائیل راگاند کو اوج همو ایدشکیا لسر ولات پیک ورد را آمدنه لعالیه کدن جاره کدن اسرائیل ایدش باشر نابلس یه لشریعه روجاوا کرد. لإسرائيل احتمال إيريشكي دجوار شاليه حزب الله ودزرو جويدية. بردفكي ارتشا إسرائيلي دانيال هاجري ديار كركو ارتشا وان جبو هر متر سيكي لروشلاتا ناوين آمدية. لي جبو بيشي گرتنا لگربونا شر او حموكار و خباتان ددن مشاندن. چاپامنین اسرائیلی راگهاندن رایدارین اولکاریا ولید تخمین کرنکو حزب الله بموشکان ایریشن دجوار بکنه. لگوری رایداران دبکو حزب الله به 5000 آن 6000 موشکان ایریشکی دجوار بده دست بکرن.
هات دیارکردن دبکو زیده بونا بویرین لسر سینورین اسرائیل و لبنانی ده هفتین داویده به سیناریو یک جی ایریشن حزب الله را. روزنامه اسرائیلی جی راگهاندن دبکومین چکدارین لغزه و شریعه روجاوا تولی شر ببینه. رایدارین اسرائیلی دیار کرن که سیستم پاراستنا اسمانی اسرائیلی ایران دوما دکار هجمارکی زیده یا موشکان بیباندور بکه. لی جبر زیده بونه هجمارا موشکان دبکو او یک نهیسان به. به همان آوای تولیبونا بالافرین بی پیلوت ین ایرانی دشر محتمل ده دروجویده. هاجرید دا خویانیا خویا جبو رادیو یا ارتشی ده دیار کرکو دوی ولاتی جبر وان آگاهیان نکوین ناواترسی اگوت ارتش جبو اولکاریاوان آمده و دیج آلی حزب الله و تو پروواکاسیون نیکرین. هاجری هروها کونی که حزب الله لسر سینور و دایه و کمیناکا و پروواکاسیونان نشان دا اگوت بلی اف پروواکاسیونا لیتیرا دست بیکرنا شرناکه. هم وقتی و مجاره هزین اسرائیلی درنگی شفا بهوری چند جاران ایریشی باجار نابلوسی شریعه روژاوا کرن. لگوری شاهدین بویره دنابرا چکدارین فلسطینی و هزین اسرائیلی ده شر درکت. ها دیار کرن هزین اسرائیلی هولدان مالین فلسطینیین کوب ایریشال دیجی وانزتین سوجدار کرن هلوشینن. بلیم درباسی روشا لأوکراینی ببین لأوکراینی جی روسیا ایریشین خود دجوار کریه هری داوی ارتش روسیه ایریشی باجر پاکروفسک یه دونتسکی کر ارتش اوکراینی جراگان کو ده انجام ایریشا کو پیک هاتی ده 8 کسان جیان خواجی دست دای او جوان کسان جی 5 سویلن. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську, Донецької області. دی ایریشا روسیایی ین لسر باجاری پوکروویسک ای اوکراینای ده هریکیم 8 کس مرن. سروکی ریوبریا لشکریا هرما دونسک پاولو کریلینکو راگهاند کو 5 کسین جیانا خوش دستان سویلن. پاولو هر وها دیار کر کو 2 کسین ده تیمین لیگرین و رزگار کرنی ده دخبتن و لشکری که جیانا خوش دستانه و 14 سویل جی بریندار بونه. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. بگشتی نهجه پولیس 34 کس بریندار بونه. سروکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی گوت دی ایریشن روسیای ده دروکت لآواهیا آمپارتمانک آسایی کتنه. دی دیمنین که زلنسکی پار وکرده دیدیتن کو قادا جورین آواهیا 5 قطی هلوشیایه. هاتیم بون کو اکیپین لیگرین و رزگار کرنه دا آواهی دا بحمو هیزا خود خبته. وزارت پاراستنیا روسیای جیل سرمجار دا خویانیه که دا وها گوت. دنواسی رو جان دا ارتشا روسیایی 11 کیلومتر لانیین پیش بکوراهیا 3 کیلومتر پیش ده چون. اوکراینا دمها تیرمه دا قبول کربو کو پشتی کو ارتشا روسیای لحریما کوپیانسک دست بی ایریشان کر لحرم دو اپوزیسیونا پاراستنی ده. موسکو جوی ده میوه خاکات بین کنترول خوده هنزادگه. پوکروفسک 7 کیلومتر لباکوری روژاوای باجار دونسک اید بین کنترول روسیای ده. باجار 30 کیلومتر دوری انیا شره. بریا شر نیزی 6,000 کس لباجر دجیان. ریوبرین لشکری لخارکوی جیرا کاندن که 2 ایواری ده ایریشا روسیا یا لسر کروگلیا کیفگاده 2 سویل هاتن کشتن. ایریشین هواییین روسیه لسر اوکراینای دداویا هفته ده دجوار تربون. هزا آسمانیا اوکراینای راگهاند کوتنی شوا یک شمی هفته ایریش پیک هاتنه. بری یک مجارین هری سرکه ین کل انگلستان حکومت تانگاف دکه او جی مجارا پیلا کجبریا بر به
انگلستان ویش بو وی که جی حکمت هول ده ری او ریبازین چارەسەریە ببینه هری داویه حکمت به روهاندایره بریار دامون که کوچبرین کو ل انگلستان بشینه روهاندای لی تبی برتکان اف بریار هات بو راوستاندن لی وی جاری حکومتا بریتانیا اف کوچبرین کو جدر و گهشتن ولات همول کشتیه که سوار کرن و شاندن پورتلاندی لهمبری وی که ریک خستنین مافی مروانجی برتک نشاندان. د چارچوبه سیاستا تند آ پنابریه ده بریتانیا دست به وگوهستنا پنخوازان بو کشته که لپورتلاند آل پاراوین باشوری ولات کرد. Other countries are catching up. It's inevitable. سرک وزیر محافظکار ریشی سناک دخوازه به وی پولیتیکای تند ده هل بجارتن سالا بیده دنگی خوزیده بگه. دوی چارچوبه ده پنخواز و بو دزگه و بارگهین لشکری بینه وگوهستن. حتی اری کرن وان یاجبو ولاتیتی پجراندن ویلور بمینن. حکومت به وی آرمانج دکه کوپیلا کوچبریه بربوالات و کیمیانجی بتاوی بکه. ریخستنین مافین مروان برتکنیشانی وی پیک آنی نیدان. That their gamble keeps causing. ریخستنا عفویا ناونتویی ستیو والدز سیومونز اف پینگاوا حکومتی رخنکرو گوت. خویای کو اف حکومت وی هر تشتی بکه دا کو پنابر لوی ولاتی خو نخواستن و نه اوله بکن. ها دیار کرن کل بیبی ستوکهولمی دنیوی سالین 1990 ده هری داویش بو کارکرین پترولی وکه جهی رازانی هاتیه بکار آنین. بی بی سی دیار کر کل جهی نافبوری دست کس دکارن بمینن. لی افریجن نهاج بو 500 کسی هاتیه آمده کرن. ها دست نشان کرن کو صندیقه آگر کجان درباره خطرین وی روشیده هشیاری دا. نامه ین گف خوارنی جگلی هری میره. Spending huge amounts of money in Afghanistan. سکرترا اولکاریه یا وزارتا کارن هندور ساراه دینس جسکای نیوز را آخوی او گوت به ستوکهولم کو بیتری دسد غرفه ین وی هنه و کپاسیته وی نیزی 500 کسیه پیام دده کو بریتانیا خانیه که به ارزانی پیدا که لیسوزا جیهانی خوشناده. کشته آمازن یا پورتلاندی راوستیایی بوی سدم دو نیرین جداد نوا خلکی هرمی ده درکوه. پرانیا کوچبرین دی کشته ده جسوری افغانستان عراق و آلبانیای نه. لی انگلیستان بیتری 50,000 کوچبر لأوتیلان دمینن. حکومت ادعا دکه کلی چونا روزانه یاوان اوتیلان 5 میلیون پوند در باز دکه. پشتی رویتیا خطرناک پار نیزیکی 42,000 پناخواز جفرانسا گهشتن پاراوین باشوری انگلیستانی. ای سالتی تخمین کرن که حتی نها اف هجمار گهشتیه 15,000. بربینرین هجل گلک ولاتین جهانی بارینا بارانا دجوار بویا سدما فلاکتی لسلوونیا آوستوریا او هر وحال خرواتستان باران فلاکتین زیده و زیان جانی و مادی بخواره هشتن لسلوونیا 6 کسان جیان خواهش دزده و بقاسی 500 میلیون اورو جی زیان مادی چی بون هر وحال خرواتستان جیم جبر بارانا دجوار و باندورا و روش آورته هات راگهاندن. سلوونیا، استوریا و خرواتستان جحفته بوری و جبر با هوزا دجوار بارانا زیده لهی و شمطین آخر و جین دجوار در باز دکن. بارانا دجوار آکو بیناو برده باره لسلوونیای ریل فلاکتان وکریه. لوالید هریمین کوچمین صاف دراو و مور در باز دبن هیجید بن آویدنه. لباجارین مورسکا سوبوتا و سلوونج گرادیس روشک آورته هیا. جبر بارانا کج روشا اینا بوری و دست بیکر بو بنداوا چمی مور هلوشیا لگلک جهان شمطینا عرده بیکات. بوی یکی را گلک ریج چونو هاتنی را هاتن گرتن. رایداران دیار کرن کجبر لهی و هوای خراب حطانها
6 کەس مرنە جوان دو وڵاتیان هۆڵندی یەندەما هەلدکشیان چیای نێزی باژارێ کرانژ بروسکێلواندا دە ئەنجامێدە هەردوو کەسان ژیانە خۆشەدەستان. سەرۆکوەزیرê سلۆڤانیایê Robert Golob diyar kir ku ji ber lehî bahoz û şemtîna axê bêtirî 500 milyon euro zirara madî gihîştiye welêt. Hikûmetê ji ber kera seta lehiyê ji NATO Yekîtiya Ewropayê alîkariyê xwest. Li aliyê din li Usturya bandora baranê li gorî rojên destpêkê kêmtir dibe. Li herêma nêzî sînorê Usturya yê bi kêmbûna baranê re bandora çemê morî kêmbû. Du santralên hîdroelektrîkê yên li çemê sava ku ji ber zêdebûna çem hatibû rawestandin ji îropê ve dîsa dest bi xebatê kirin. Lêbelê hat diyarkirin ku xeteriya şimtîna axê dewam dike. Li Karntenê ji ber şimtîna axê gelek welatî li hin cihan neçarman ji malên xwe derkevin. Li Xirwatîstana cîran îro asta avê li çemên sav, draw û mor bilind bûn. Ji ber lehiya zêde gelek kolan û zevî dibin avê deman. Bi dijwariya baranê re li bajarên Rogviga, Botova, Morsko, Srediş û Gorîkan rewşa awarta hat rakandin. Berîmînerên hêja nûçeme dawî carekê din têkildariya rewşa li Efxanistan û desthilata rejîma Talîbanê ye ji xwe li Efxanistanê rejîma Talîbanê hema de her firsend û biryarê ku derdixidin henasê li civaka Efxan teng dike û zextên li ser jinan ji xwe yek ji mijarên herî sereke yên vê desthilata rejîma Talîbanê ne lê di çapemeniya cîhanî de gelek nûçe û îddiayên bi vî awayê hene ku rejîma Talîban bi zextê li ser saziyên alîkariyê yên ku ji derve alîkariyê digirin û li civakê belav dikin zêde kiriye û biriya vêyekê jî daxwazên xwe li ser civakê didin pêk anîn bi vêyekê re jî pirsa gelo Talîban bi riya van saziyan êdî pereyê ku ji wan re tên dest didêne li ser bi xwe re dava kirin. Li Efxanistan piştî ku Talîban hata ser desthilatdariyê bo jin û zarokan vegeriya welatekî herî bêmav û heqê jiyanê. Bi taybet li ser hev qedexe û zextên li ser jinan têne zêdekirin. Rewşên wiha di nava qadên nav netewî de li welatekî din derbikeve, bertek û nerazîbûnên mezin bixweretîne. Lê dema mijar dibe Efxanistan bêdengekî balkêş heye ku didome. That they even welcome the Taliban's coming to Rêxistina jinova avakirinê li Efxanistanê sîgar diyar kir ku gomanê wan hene saziyên alîkariyê ketine bin bandora Talîbanê. Sîgar bi hesa bandora Talîban ya li ser saziyên alîkarî û mafên mirovan kir. Li ser vê mijarê ragihandina Amerîka nêrînên çavdêrê giştiyê Amerîkî ji bo nû avakirinê li Efxanistanê sîgar par vekiriye ku dibêje to overcome. Roughly 25 million Afghans are now living in poverty, well over half the population. Talîban li ser saziyên alîkariyê saziyên mafên mirovan bandora xwe zêde kiriye. Ev tespît ji alîgeha jimarek berpirsên di nava NATOyê de jî hatiye ser ziman û daxwaza pêşîgirtina li vê rewşê hate kirin. Sîgar diyar dike ku bandora Talîbanê ya li ser saziyên mafên mirovan zêde bûye û dixwaze biriya wan saziyan desthilatdariya xwe berfereh bike. Sîgar xwest li ser pereyê ku bi navê alîkariyê ji bo van saziyan tê nişandin kontrolekî tundtir çêbe. But it hasn't banned the internet. In fact, Talîban herî dawî bi biryarekî nû zarokên keç ji dibistanê dûr kiribû. Bi biryara derxistî re zarokên keç tenê dikarin heta sala sê dibistanê bixwînin. Ev jî têwateye ku zarokên keç heta temenê 10 salî dikarin xwendinê bikin. Cihên derfetên kar ji bo jinan çê dike jî têne girtin. Lê dema mijar dibe jinên li Efxanistanê bi qasî pîwîz dike bertek ji sazî û rêxistinên navneteweyên cîhanê dernakeve. Nûçeyên me bi dawî bûn her şad û bextewar bin.